Nanone muri gahunda zacu z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye kuri Nohan TV, reka tuganire turebere hamwe amakuru akomeza kugenda avugwa. Tugaruke kuri bwana Bamporiki Edouard yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umuco ndetse n'urubyiruko. Icyo gihe Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri yagaragaje ko yishimiye imbabazi yahawe na Perezida Paul Kagame, avuga ko agarutse ari umuntu mushya. Nimwe mu nkuru zanditswe muri 2024 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10, iteka rya Perezida riha imbabazi abagororwa ryasohotse mu igazeti ya leta hari ku itariki ya 18 Ukwakira 2024, rigaragaza ko hari abagororwa bagera kuri 32 bahawe imbabazi, barimo nabo bari bafungiwe mu igororo rya Nyarugenge Imageragere. Ku itariki ya 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano by'ibyaha Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco by'imyaka 4, rutegeka ko afungwa imyaka igera kuri 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ubasha ahabwa n'itegeko hashingiye ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Akiva mu igororero ku itariki ya 19 Ukwakira 2024, Bamporiki yahise atangaza ubutumwa bugaragaza ibyishimo afite nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu butumwa yanyuje kuri X yahoze ari Twitter yagize ati: "Zireze urugemwe rurameze, urubuto rutaboze, ati umutwaro nagatwaye iteka, umutware wanjye awutwamishije imbabazi, ndawutuye, ati ndundamutse ndemye, ati ndanyuzwe, ndumva niyumva nkindirira, ati nshimye Uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame, kubwe ubwere bwimuye ubwirabure, ati bidasasiwe ubwira kabiri." Ni ubutumwa bugaragaza ko yishimiye imbabazi yahawe ndetse ko atuye umutwaro waruremereye, agarutse ari umuntu mushya mu gihugu. Abahawe imbabazi bose basabwaga kubahiriza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze rw'aho aba, aho ubushinjacyaha kandi bukorera, ndetse no kumenyesha umudugudu, akagari, umurenge n'akarere by'aho aba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika. Hari kandi kwitaba ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'ahatuye, aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze, no gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga. Ibyo bigomba kandi kubahirizwa kuwahawe imbabazi kugeza igihe yari asigaje cy'igifungo cye kirangiye. Ibi kandi bitubahirijwe hari ubwo uwahawe imbabazi ashobora kuzamurwa iteka. Rikomeza rigira riti: "Imbabazi za perezida zishobora kwamburwa abazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira: akatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka, atubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka, icyo gihe kandi uwambuwe imbabazi afungwa igice cy'igihano cy'igifungo yari asigaje igihe yahabwaga imbabazi." N'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho muri rusange. Turebere hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avugwa, reka duce mu gihugu cy'Ubwongereza. Mbabwire ko Ubwongereza bwirukanye Peter Mandelson wari ambasaderi wabwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kumenya ko yari afitanye isano cyangwa se mubano udasanzwe na Jeffrey Epstein wahamijwe ibyaha byo gusambanya ndetse no gucuruza abagore n'abana b'abakobwa. Ni icyemezo leta y'Ubwongereza yafashe kuri uyu wa kane tariki ya 11 Nzeri 2025 nyuma y'uko Bloomberg ishyize hanze ubutumwa bwa email Peter Mandelson yoherezanyije na Epstein. Ku wa mbere tariki ya 8 Nzeri 2025 nibwo abagize inteko ishinga amategeko muri Amerika bashyize hanze igitabo gikubiyemo ubutumwa Epstein yohererejwe n'abantu batandukanye muri 2003 ubwo yizizaga isabukuru y'imyaka 50. Muri iki gitabo hagaragaramo ubutumwa bwa Peter Mandelson avuga ko Epstein ari inshuti y'akadasohoka. Nyuma y'ubutumwa, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yagaragaje ko gikomeye cyane kuri umudiplomate, ashimangira ko nta gikuba cyacitse. Nyuma y'amasaha make ibintu byahinduye isura biturutse ku makuru Bloomberg yashyize hanze igaragaza ubutumwa Epstein yagiye yoherezanya na Peter Mandelson mu bihe bitandukanye. Muri ubutumwa hari aho Mandelson abwira Epstein ko bamushyigikiye mu kirego cyo muri 8 kijyanye n'ibyaha byo gusambanya abagore no kubacuruza. Ubutumwa bugaragaza ko Mandelson Peter yakomeje gushyigikira ndetse no kugirana umubano na Epstein nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gusambanya abagore. Ubwongereza bwavuze ko bwirukanye Mandelson nyuma yo kubona ko umubano yari afitanye na Epstein urenze uwari uzwi mbere yo guhabwa inshingano.
Jeffrey Epstein yari umunyemari ukomeye cyane watawe muri yombi 2019 akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo gucuruza abana bato hagambiriwe kubashora mu bikorwa by'ubusambanyi abifashijwemo na Ghislaine Maxwell bigeze gukundanaho nawe waje gukatirwa muri 2021. Jeffrey Epstein yapfiriye muri gereza nyuma y'ukwezi bivugwa ko yiyahuye, gusa benshi barakemeza ko yishwe kugira ngo hatagira amabanga amuvamo. Impamvu ni uko Epstein yari inshuti y'abanyapolitike, abayobozi bakomeye ndetse n'abanyemari nk'uko amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru akomeza kugenda abivuga. Muri makuru akomeza kugenda avuga rega duce mu gihugu cya Ghana, mbabwire ko iki gihugu cyemeye kwakira abimukira birukanwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Ghana John Dramani Mahama yatangaje ko igihugu cye cyemeye ubusabe bwa Amerika bwo kwakira abaturage bakomoka mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuwa gatatu tariki ya 10 Nzeri 2025, Perezida John Mahama yavuze ko abantu bagera ku 14 bamaze kugera muri Ghana. Muri ubu buryo harimo abanyanigeriya benshi cyane bamaze gusubira mu bihugu byabo. Yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika yadusabye kwakira abaturage b'ibindi bihugu birukanwe muri Amerika, kandi twemeranyije ko abaturage bo muri Afurika y'Uburengerazuba bashobora kwakirwa hano muri Ghana. Gahunda yo kwirukana bimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imwe mu ngamba zikomeye cyane Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho mu rwego rwo gukumira bimukira binjira muri iki gihugu badafite ibyangombwa, aho amagana bamaze kwirukanwa berekeza muri Panama, El Salvador ndetse na Sudani y'Epfo. Ubu bwumvikane hagati ya Ghana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buje mu gihe Amerika yazamuye imisoro ku bicuruzwa bya Ghana ndetse ikanagabanya umubare wa visa zitangwa. Ni mu gihe Nigeria kugeza ubu yanze amasezerano nk'ayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Kamena ubwo yasabwaga kwakira abanyavenezuela, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria Yusuf Tegal yatangaje ko igitutu cya Perezida Donald Trump kitazatuma Nigeria yemera kwakira abanyavenezuela bafungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko tubikesha ibi bitangazamakuru byo muri Nigeria.